Akari na turi ba ankolo ndene ya Kirangondu ni bori tuwe ni kenda bakomba gwikira kithomo nkurukia jange jonde jaria bari najo. Kuthomethia ti utonga, kuthomethia i sacrifice, ni kusiayana. Obira we navyo kidogo kinyo getho pointi ciaku 20 no ithomethie mwana nontu uri afisi yothe urimwe nonga kugelea no mwarimu unalipa kidogo kidogo na mtoto anasoma na athiria yau yange twe community itumenya bwake, lakini bila bio diaria anabeto buru ibarete kithomo nontu uyu musiari no ende kuthomethia mwana na mwana akethia atia akarea anabeto batewita bwea inya na primary na ambe ta skuru inge anabeto batewita bwea kou turi aciari kato yuke njukumu ya kwaria na anabeto twi very close cable ngwete ke upa ntoitio to bathomete na ntoitie very close cable. Kenine kia Muringene ndi secondary school ni barikitie kurua kinya kethira bena mira bategekire mira nkuruki ya kithomo indi bathomithiana bao baua mira ni airie thoko kwa huu tureki ndogo tuthomethie mbi tuthomethiana kenda anababo nthe bomba kuthoma na kutuika kila family ina anabathomi no tutomba kuria tuinyele tutokiwa batu tukarea na tuena ntubomba tutuira mbi bakwemira nkaburomba sana mtoba igembe tutore twinda tuya mwana tukomba support this move onie mwekwera nene saiti ederwe kuone kana kama meru kana kama igembe ate muntu ende kinyo kedra umete family deni atia kana family etiombo siomba ate kana etongi atia nombe kwa kento kionde ndegorene eje timo gekoyo ake timo embu temo kamba kana muntu kinyore ku muntu ende kana kama meru withro emodaka withro emware no wae kento kionde gramo rungu ako ete Murithi wa banki reportera Meru TV ku Majamiri gone ya Igembe Mawa.